namhlanje kuseni bafowethu ngithi ake sikhulume ngendlwabu. Uma umuntu wesilisa nje usumuntu omdala ushaya indlwabe, lokho kungcolile kakhulu, kuyeke ngoba uyiqhatha nomdali namathongo kwenu. Uyiyeke leyo nto leyo. Ngangizwe kuthiwa khona nabantu besifazana abayenzayo lento. Yiyekeni lento leyo ngoba izokubangela amabhadi. Ayenziwa leyo nto uNkulunkulu wayekwenza ukuthi abantu ababili balale bembathe ngenhloso yokuthi kuzala umuntu. Leyo nto yayigwenywa ngekhathi zasemandulo kwakuthiwa babephehlwa abantu. Uma usumdala usudlulile esigabeni sokuba umfana, usuyindoda endala esise esigabeni sokuthi iganu. Yeka leyo nto leyo yenzayo ngoba ulahla imbewu esandleni sakho, lokho uzoyibangela amashwa. Manje ube yisitha uyiqhatha nabantu bakini. Uyeke leyo nto leyo, ungayenzi leyo nto leyo. Abafana abancane babeyenza lento beyifundiswa izingqwele ukuthi babone ukuthi sebekhulile bayeke ukudlala umacashelana ngoba bazomithisa bebanga bedala amacala lapha ekhaya.